Kajing yutu kana sapang ukana ubaduk ubayolong doktor. Felix uday ukun balasai kun swet haka kemi menba udang haka arta kaba Henrosnem AA. Felix usyang usa satang bat ukpa. Ukpa jo Felix udon karkhana baret bat welding yaki kenjanar barro. Felix uladap kat laisnem ke arta bat ulanang ban setja setjur ban sajhi yaki jan kinep. Unang ro ban penku jaka yeng kasem. Ukpa jong uyai persyang ban penlang pisa katla kat yai ban pendap yaka pisa kenang ba unyo pa skul ya Felix. Felix ukitia sau baje men step bat ukishet kitiu kenang ba unyo ban song tifin yelade bat ya ukpa jong Bat endalada prabaje AA, Felix uladap kamlut hayeng na dong syadong, bat ula krek ban late school. Ulet ringkat bat ukpa jong Felix ulet cha school, ukpa ulet cha karkhana welding. Teha kuway kesni, Felix uwan hayeng kam hasway ukpa, bat ulas dang ban syed jamit. Kadba Felix udang penme ya kading, kamme lano-lano namar baji kiding barro. Barro siying ladap dekat tedem sudah, Felix ulah saugi kemat per ulah jenang tedem ding ulah jerho. Ukpa jong ulah yoi ya ukhun la jong ba udang persat ban penme ya kading bat kat tedem de. Ukpa ulah isne ya la ukhun bat ulah jau umat. Ukpa usim dak simok ute ya kading batang ukhun. Bat ulaong, kenyok kun, nga isin na yapi, nai syet jasyu na du mentakas ngingan syet hino mga. Felix ulaong, na du dang step ha du damit piwan na jing bela, katno nga isin na yapi pa. Ngan syet hi mga namar pi pilataj ban syet ja, na lor pilawan na jing bela. Pinwan syet sakaja, ngalilay arbaje ngalawan na skul, ngan syet hi mga kaja manla kasngi. Ukpa ulaong, menta kasngi nginay syet ja. Felix ulaong, tengin niya bam jamiat daka epa. Ukpa ulaong, yang ngilit bam jano hadukan na marangayok kamay baha menta kasngi. Felix katno ukemen na marba umjuyo lit bam ja hadukan. Felix unang bantingkay ya kapor, watla udang kena makana, unang lot bantre ki kamying kamsem. Bat ya kapor umju penle no namar ulong uba minot. Felix uyok nombar ningkong haman laki kelas ki ba upule. Ukpa jong Felix ukwa ban penlong doktor ukhun prang sengi jong Felix namar ba ukpa utrang ban long doktor, ula minot top haka jing pule jong Teha ka way kasni, kadba ukpa udang penwelding ya ka way ka kali. Lahap kansan kanar ban nep hakikti jeng ukpa baro arteli. Ukpa ulalenyar hang taha karkhana, kibriu kilawannya rabat leya lamno ya usha hospital. Kikti jeng ukpa jeng Felix, kila luwet baro arteli, bat uhap ha sumar ha hospital kumbasau benai Ukpa ula jem ya ka jing mensau jong kikti bero arteli, Henry doktor ulaong. Baki tiet kila dekut, te umlong syuk bandang tre jing tre namar kila ana. Felix ulawannya lamno ukpa jong usyaying. Kadba ukpa udang syong ha jing tia, ula kren marwe pa ulaong. Ko belay, balay kumne yanga, katno ngatrang ban pak pule doktor ya ukun jonga. Ka kemiru kam dan syua pertai sama ngaru jia kumne. Mano ban pendap ya ka ying kasem bat ban Christian school ya ukhun jonga. Ukpa uyam marway ha kamra. Felix uyu askaw ya ka jingkan benyaw jong ukpa sepang ka jingkwa ban penlong doktor jong ya Felix ulay ha kamra tia jong ukpa bat ulaong. Wat kuslay pa, ngin sayo kalat ban lek pule doktor. Bat yay ap kapor kan sabat tayangi wadu jingkirmen ngan sayo ban long doktor. Nadu kata kasngi Felix ulas dang ban tresitom ukritia saw baje men step penset ja syuai ukpa. Batang sudah penyew baje men step Felix ulami na ying ban na dikot kubor.
Ha kapor khandai beje men step. U Felix ula wan pai hayeng ula aibam ID ukpa jong u. U pendik kidawai, but enda ula dep usalit school yala jong. U Felix u wan school ha kapor arbaje janmit, but enda ula wan na school ule terwa di jhor hayeng jong kipriu. Bat ule bet kumne manla kesngi. Ha kakam di kot kubor bat kakam terwa jhur jong u. Kapisa ka sudap tang ka bai school bat ka bai bam hayeng. Kakam di kot kubor bat ka jing le terwa jhur jong u Felix. Kasdang na du sngi ningkong ha du sngi sajan. Kisngi kipor kiyat manla kesngi. Klem dalap bayo sngew. La poi da kisan snem henru snem. U Felix ula pendap lo thaka jing pule jong u da ka bakrisan hi da lade yalade. Ha kata kasngi, kadai kasngi last date ban late submit jika form ban yok late pule doktor. U Felix ula bu lepa kapisa na ka benta ban submit jika form doktor. Henry day pa si tomno ukpa. Te ulit shim da waino ya ukpa, te dan pisasyo. Ha kata kasngi, u Felix ula mi na yeng dang step ban late dikot kubor, bat enda ula dep dikot kubor barok si sngi ule di jhur. Henry kita ki jhur lak di. U Felix ula kuslai, na enyo pisa ban late submit jaka form doktor jong u. U Felix ula kran marway bat ula ong. Lada ngam yok dilut yakine ki jhur te ngam yok pisa ban late tap form. Ublay utip kambha, bat udon laka jong ka plan naka benta jonga jong pi. U Felix ula taj bat ula tangan naka jinga tenti jong u. U Felix ula lek haka wei ka yeng bat ula tit jaka jingkang. Ka long kmi kala pli jaka jingkang. Bat u Felix ula ong. Ai set me yang shiklat, bat ula shong taj ha baranda jong ka. Kata ka long kemi, ka peche u na du klik ha du kejat, bat kelarung hayeng kelawan ra ka shiklat bat u biscuit si poket. Ka long kemi ka laong, pila tangan bahan ne kun, shim bam une u biscuit sati sa ka U Felix u bam ni u biscuit bat ula di ka ba ai ka long kemi. Ka long kemi ka keli, pili school ne ne pishu di bet tang ki jhur. U Felix ula ong, ngaladep pas ya ka MA, bat ngamut lek pule doktor, tang bangam da pisa ban lek submit ya ka form. Bat menta kadai ka sngi last date ban submit ya ka form doktor. Henry kini ki jhur ngam lak di, ngan lek submit kumno ya ka form, jing snewbok. Kalong kmi ka pech ya u bat kalaong. Katno hidden kam ka bai submit ya ka form. U Felix ulaong, san hajar tingka. Kalong kami kala rung hayeng, bat kam sipang kala mi biang sabar bat kala ai pisai u Felix san hajar tingka. Bat kala ong, shim kun let tepno ya ka form jong pi. U Felix katno u kemen namar kalong kami kala ya ngap ya u, bat ula let submit ya ka form doktor jong u. Hadian san snem AA, u Felix ula dep pule doktor, bat ula yok tray ha posnong ha jong. Udairu u doktor uba in charge jaka hospital barok away. Ukpa jong u katno udap daka jingkemen naka benta jong ukhun prang sengi. U Felix ula pliru ka way ka jaka pule nos ha posnong. Kenang baki batuk kinum don kam ban let pule sabar. Teha ka way ka sengi. Don ka way ka nongpang wala pangjur haduk kata-kata. U junior doktor, ulawannya tu ha u Dr. Felix, badan ka way ka long kemi, kepala jurba ka jingpang TB. Bat i long shu, ideiru i parasnong basa ha ka blok jong pi doktor. U Dr. Felix ulaong. Mano ita i long kemi basa ha dong jongi. Yok day ban ketua ka long kemi ke bayar rapi sayanga, banet pule doktor tharai. U Dr. Felix ulaong u Dr. Senior. Kilit ong bakin wanra wut ha kamera operation. U junior doktor ulawannya tu ha u Dr. Felix. Don kam silak tingka ka pisa na ka benta ban le operation nya ka long kemi. Ngam tharai doktor ba indan pisa kat kata-kata namar ulok ru ulayap bat isa satang marway. U Dr. Felix ulaong.
ngin naya kren ya kapisa ngin sumar shua ya kan nongpang ban pelat im ya i. Hadin kumba arkenta u Dr. Felix bat ki wei ki doktor kila pende ban le operation ya kata kalong kemi. U Dr. Felix ulit pek bat usumar bah ya kalong kemi bat hadin lai tayo kalong kemi kala tip brew. Kanos kalawan ha kamrat ya jongka bat kalaong shim kane ka bel jong pi mei. Kalong kemi kalaong jingkot tengalayo Henry ngan subil da ka epat pisaru ngamdon. Kalong kemi ka plate ya ka envelope balato ada u Dr. Felix kumne. Day ka jingira basbun jong pi mei mentang layo long uway u doktor ngamla ban siu keliang ya ka jingbha jong pi. Bat nga day mga ubasumar ya ka jingpang jong pi. Henry kampat syongdor ban ya nujor bat ka jingira basbun jong pi. Kalong kemi ka caw umat. U Dr. Felix ulawan ya kendu markhmat bat kalong kemi bat ulaong. Ngadai u kena bawan dijhur haying jong pi mei. Henry mentang layo long doktor. Dailing ba ka jingira pasbun jong pi. Hajing im jongi kipriu kadan ka jingkela la ubaduk ne ubaruspa kapor ka batai. Lada episode nak singaw like, share bat subscribe ka channel bat saya komen.